Feliz dia domingo. Espero que o turno tá bom. Bom, menino no estúdio. Caminho que eu vai compartilhar de turcos tiki kuboso. Também sa es não que tava vídeo que ainda não subscribe. Agora bem esse aqui. Já passei me pôr um vídeo por não para nada. So, queda pendiente. Agora que mais grato lo me vai por vai punta buscar uma pergunta ou graças para dar nossa oportunidade de poder receber 100 florin. Então, agora vai ser aqui, já vamos não para nada, para que me pode vídeo. Me tá gravando vídeo aqui para uma normal, me tá pondo vídeo já sabe, pero ayer me não há chance. Tapi saya minta ver um dia domingo. Do que me quero compartilhar com você, tá com tempo passado aí, ende along coisa na mentation, o trabalho over de Facebook. Então, me a de em verdade vai houve essa beetje in de gaten. Então, eu digo bisa que é coisa pouco raro. Então, pero ya, me tá hasta considerar para mim vai assim me vai do Facebook so. Vou mirar quanto poder na que tá ganhando tá normal, nem normal mesmo. So na sabe que Facebook tá roubo em da gata hasta ora wat usa hasta turcos nang wat usa para foto de Facebook. Então te querer botar nem nos alusar, não sabe, pero me tá é coisa que escandala. Então, tapi saya mikir vai compartilhar com você. Pasal orang berbaik dengan Facebook, lain baik monisa kriba sekarang kayak ko orang berbaik di Facebook. Untuk buat natuurlijk tres strep ng den hoekje naar reactie. Orang berprimir saki. Então, vou bij de mo instellingen, dus bij de mo setting. Aqui na de mesmo da minha coisa bota scroll bij busca para minha activiteiten dan buiten de Facebook. Dus sei nem ficar tu coisa botar assim fora de Facebook. Ainda essa aqui tá guardo. Essa aqui tá guardo bijgehouden voor de Facebook. Facebook sabe precies qua app usa, qua website tudo né. Então, door esse aí tá gelijk botar mira reclame ora que vai subir para Facebook. Então, é costa que ora na que pisami mi a vai skakle uit. Nou, essa instância me não skakle uit, pero mas me dilaim bewak si em verdade que lo que anda bisa tá crop e a lista em verdade agora me vai lista minha mira que tour app me usa mi a ben app bo tom comida usa site nang ku app nang ku site nang bo usa tour tava da dela is gewoon alles que bota bola nanta volvo. Andor maar die go met skakelen uit, maar skakelen uit. Heb ze hier wat meer aan we. Ku maski timpo ne ja activiteit bij Facebook is momenteel uitgeschakeld. Pas we maar skakelen uit. Pero ora com mi abai sigire sama mira ku te ora hasta ku bo skakelen uit. Ainda nota assim mais diferença. A sombra ainda não está quedando toch informação de quando você usa toch esse website que nem você está tudo na compartilhar informação toch não
que men dizer que não tem informação to. Então que bom pode mirar, bijvoorbeeld, uma maneira que essa aqui da werk. Dus wat nou bijvoorbeeld que gente compra een paar schoenen via online kleding en schoenenwinkel. Então, a schoenenwinkel que hoort het deel activiteit kunang via die nan bedrijfshulpmiddelen. Dus onderling nan communicatie. En door nan ontvang activiteit bij de Facebook van Jane en dan slaat deze op met haar Facebook account. En deze activiteit wordt opgeslagen als het heeft de website met kleding en schoenen bezorgd en heeft een aankoop gedaan. En door is ik ora bij zo Facebook back. Wat nou ku nanti mau reclame over die schoenen of kleding die door kebab moet. Tapi wat ik nou dan bosjes zien ik. Pero als de ora go schakelen uit, nanti kedanya toch informatie. Dus ik vind dit gewoon echt schandalig. Ku isa kita activiteit ku Facebook na kita bitcoin. Pero kami na kung mandesi kung bedrijf nan kaya mas tanto poder mogelijk asina kita kumula mas informatie. Pas mas informatie nanti hindi po natuurlijk mas seng ng potra ku informatie aki. Tapi say awogo nanti tambe na comprar WhatsApp damit erbij. Sa kita vira mas pior ainda. So mawogi nanti yore hasta bo telefoonnummer ku al je vrienden informatie hoki ku dus maar informatie nanti deze hoki de mas poderoso aan de veranda. Pero ja, de andere kant nos tu sa ku eenmaal ku bota ding ku bota de un kos bota usando algo bonota bij verwijden zomaar pues normal manier boa WhatsApp me kasi turbo informeren nang bot in contacto con ne si bote ora ko bay alternatief mes ni mes bot nya buku bot turo otro na nota punto cubo dus ja het is weer un poco moeilijk. Ako din nga po manera bay busa paturo ni bay andere relatief cubo pero ja dat is het doen. Dus met ook aan Facebook namin. Si Turbo, boko nang tabader op Facebook, wat heel makkelijk, wat ik communicatie ben. Bono daarbij 1, 2, 3 bisa wat daarbij verwijderen. Pero, aan de andere kant, mira quanto informatie doon na kita positivo, het is gewoon niet normaal. Dus ik zei, niet kira Komparti ko po sang. Anto, kasi mabisa, pesnang ko, en verdad no te sabes aquí, yo pienso que están by waki, manima bisa primiri ba tres strep na riba nang by den bo setting anto by busca activiteit bij WhatsApp anto si bo ke skakel se ga botingu skakel koffie blauw kite anto pasine eta ontkoppel bon koppel ore saki van elkaar. Pero ainda manima bisa kubose saki ainda significa grande que na informatie to solamente teoretisch da bisa trove não te ontkoppelen Facebook account pero ja ku se te ayuda sorry ku se te ayuda da waiting pero ese me te quiero comunicación con sang anto mi diputati tiene kuno ta sa do bosini bosang bota interesaba besa mas riba saki manema bisa yo gimita bai pa outro parti so manema bisa usang awen de duna usang oportunidad de pa compartir sempre rinco boso e essa que vai de uma forma de ras aqui então bisa assim aqui vai comprar um auto mas nem para comprar auto aqui para decidir que pode vai com vakantie então ora ba bini para decidir que cada bula bota vai com vakantie então bota bini back de 4 vakantie
Mi pergunta tá, quanto anos eu tinha aqui? Manda bo contesta correto para mim. Anto, bes nang kung recibir contesta correcto, ese nang lo mi pai laga mi assistente pai kis da quinte persona que lo recebi padrag aqui. Dus cara ko si bono si sabe ina cara vez aqui, primeiro das bel, ya pasine ki bo tambe ma accounts, ribesa aqui, mani mabisa, ya bono ta pera nada. Ok? Agora vai pouco a pouco, vida culpa, e lo miraboso de mi próximo vídeo.